Memang video long. Nyo memang long dalam videonyo. Tapi kedrona Rizky yang po akun Rizky nyo apa? Rona jet mengkritik long jet ne pegah dempu ke long jet dempu segala macam jet ne pegah ke long. Tapi babah Rona bet mempermalukan laki-laki lain. Emang nah le tak urang pegah babah Rona lagi babah harat. Babah Rona hana sama dengan ata di miup Rona bang. Nah, nya ne cok ne cang-cang ne tek-tek ne jok ka saya pungo bang bah. Rona jet bang sepuas jih ne komen atagok sepuas jih ne balah atagok. Tapi babah ne jaga bacut. Karena semasa tanyo hana mengganggu kehidupan gop, tanyo bet tak ganggu gop. Rona jet ne temui long jet, mandum jet. Ne follow lo Instagram long jet mimi lebdah ne laki nomor pegah bangan long, ne jumpa ngan long pajan pun kapan pun di mana pun. Jam berapa? Jet tak jumpa dua ada pegah abang.